Agya Kwabena UTV. Dabe na wo se nyansa no. Agya Kwabena wo UTV. Enye sa wo ye mi name, wo ye benadani a wa hu. Tene nka obedi wo ni twa city style bia bi. What you say? Elesi Ghana nde obi ase wontwe usi obetwa usi obetwa bu na obi ada ne fireman. Agya Kwabena on UTV akasa ama na anu akoboro so wakasa aboro so ama ko social media matins TikTokers for dine dwuma pa omo dine dwuma ni nyina fa omane bo omane mutara Mahama da wawuo na manfo bi ekasa enkasa nyamfo wu ya na nkeye enu mu no ana Agya Kwabena abege kanadwe nkire wo mu ene omo so abe fire back na media no so abe konko akiri konko aha Penyah block media mesra say ne dem over like video no ada am subscribe button so na be kere na face na kono latest update na be kire wa adwen dia mame e wo comment section mesra so ba so no watch video for so enya bi ahwe. And after the incident of the helicopter crash o man go ama any Mutara Muhammad ewu ya no naga Ghana fo na ye morning later any who is a video bi anase semi jamfi edi domanim na omo e chant se Erade enku na na do mai no so man e hu the video na asafisi online e go viral. And I'm for say let's say semi jamfi you did all this semi jamfi oh yeah way sir Kufuor 81 years who semi jamfi 36 years and Kufuor 45 good years na say wutimi ye we dia ene na eye ente bi ka say ade semi jamfi e ko Bible kura say de mo pese ni panya mam no mo se monya won sa ene semi jamfi na wo bon pese rodin Kufuor a ene na ka play kura no senka owu bia na ka ye eye pa ne ka ne da ho no na me ni manka me bompa ya kontre ma helicopter yi se bonsam o se nyankopon o se hwan epia ne ko che helicopter ni mbi me hu kopem se me hu se mpanyimfo ya free mu ana me hu se videos circulate se wato waye demonstration ato nyum nyina se nyankopon kumba o me amame nyankopon kumba o me amame kum na na do mame yo wiase yesi wunyini ya yensra kwatia o Erade nyankopon yesi wunyini ya yensra kwatia ora se na nkeye ne ka ne da ho no enu mu no ensem we na amanfo be kan ye no Agya Kwabena on UTV on so adwalai ele no so betena so ne ro be bo na yin o ma mo kata ansem jamfi mu no owu ya na ka den na ubenya den ana afiri mu 3 days me ba ko bi ayesa a conference call bi o sedan yu nipa be ye 12 or more than that and na womunya na wom screenshot na down na we kana and I was like no this is not Ghana. Say I wouldn't want to mention the name. I say no okoye anka ye pa I say na nka so okọ sa kwasi ampani and I was asking say so nipa na obo ni din San nipa na moka so mu na ekoye mu aka die pa na mo de ayemu ade ya waku busha ni bi waku ndofo bi wadi wawu wase u bi ensem say no enim se tete na obi be kasa asem asiko okoi pa de nka we na kwa nka yo woka no kokonkwa na bi kro bi atehwe na so na yenya kokodro ba bonte beka yeyi yanim ama mansa hu na wo kasa wo be kire bo wa wakasa unim da obeko wa wakasa unim de befa so obeko de de obeko tibia obekom unim ntimen ka yempa ifo unim so mokwana nkomo mabi wan nkomo nko unim se tibia obekom ni a
honko da ye beko ebre pot ye beko de ye beko ene bia pot sia ede ye beko no ye nim bebia ye ma me kan se na tie ase ye bebia ye bewu de beku yen ebre pot sia ye bewu ene bia ye pot sia ye bewu no ye nim sanke nimu a akabe hu bibi enu nti se wo bie wa no aka bibi dia fa bibi hu a dwen hu kwa kire ye se nipa na nya hu se wo ka no wada ni nimpan da bi dwen hu se nipa wamba da ni nimpan so to minya kokoduro atina TV so atina radio so ebie wa no kase saa mpanyifo akui we bi nsida we edan we dey nti na sese we hu hia Ghana for the media mechanical like seriously what we be one can we gradually our identity gradually kaka yesu ni eban ne me ye dance say Ghana for no eyira obi pon be kan sam hunu nyina awie obeka sam funu nyina awie owie a na obegina so pachew obedi sam hunu nyina awie before the election there ti bebre ebi no bebi no sam o ka no obeka se jabra won adwene ni ko ebi ni wo mutirim obeka sam no poto wo mu wie a na o ma sam bebe gina asan yeso ayi I say ye pagana for chew does it make sense to you bra wo bie wa no kasa no se bio na den na wo wadwenem wo dipa kan kwasa sam ni wie na oka kan obe wie a na obepa cho ne agya manaka yes fama nyame sanki atwe obi aso pa wo ho yi a menye ni se sanse hu nyanka bekoso obetumi fa camera sin so no deep anyi bi atempoto kasafan ho poto mi wasa pani a odi na tamu wo busua mu fi so be ka fam obi anu sa pani no fi so e be ka fam obi anu sa pani no but abe normal bibi yira e wo Ganafo yemu asi yanhwe entu wanamo enani kine ya ebedu bribi no ye de social media yi ebe nyama hodo bi a ebegu ye hu fia do level bi say obia enfa ye hwe bi o obia enfa ye hwe na enum no ana social media montre so mo se Agya Kwabena ye hypocrìte ze ye Kenya atwompa nipa nya atwom odi adware apepa no ho asra eli abodo moto omu nyina pa na eli spirit a Agya Kwabena o ma be kika bi pa de atrense se mu jamfika dansem na o hene fa wan me condemn o ye hypocrite o ye nya atwom Agya Kwabena UTV Agya Kwabena da be na hu se nyansa da be na hu se so biti ase ye mo na wuto obi ti ase ye nka nje no so no ewu ya nkeye da be na hu nyansa ure free niema NDC for the MPP for ekekan kwase asam sekufo ado entra premu no nkonya play crash no ngu eno no ni Ghana u betina u TV ne so ebe ka kire yen se asam na sa hon to kwase ya no oka no onyai na nye won eno de enye okoto dia ne bodwe nyanya nkire de onko no nkogu samfu na utu station ho edinu esa say ya stomach journalist mutu hono mu yefu ani ayi na emode enti no sam jemfi be bros kanti obi ko ka say asam jemfi nanka asam wetu no anka ebe ne de no wa betena ho akofa na besi ho eka ya di obi na enya ya di obi nso enye se de odi pa na ewo omo a ye wo ya no saa na wo de wo obi nso ye ne ya munya atwum journalist na mutena ho ye no na de mo ye no ebe kwa ba be gumu ankasa so kum na na do mayen
kum na na do my na na do na flesh not in the baby no o did no ne nkwan enu edi no fufu papa bi bona pese papa bi dino adan mo sori anam mo pese yen na yen nka bom ne hwan na yen nka bom satam na anam ke kansam gu MPP for so na mo pe nka bom ena de mo pe nka bom hwan na yen nka bom obi wu a na ye keka se de obi nka se ne de na mo asem asi da no ehun muaye ena omode ma no enti wo Agya Kwabena me nwe ye ho give me a break. Agya Kwabena enya afi na oba betu ye ne MPP youth na oba betu yafuo Agya Kwabena me ka akiro uti so a na nje se Agya Kwabena woni nyansa o wontimi ntu yafuo ekwan bia ma ne yeye Agya Kwabena wo wa ha ATS ena na NDC sam jamfi eye demonstration etuno se urade nkumba wo mi a nna na do mai Agya Kwabena na woni Ghana ha me kan enka stupid enchire MPP for Agya Kwabena me kan kwasa sem fa nchire kura na ba ya me ni ablema ye ni abeso so no kura mate se wo NDC ni wo mate se so NDC ni sitting president sitting vice president no wo ye demonstration say na na urade nkum wo mai na woni Ghana ha say afuna obetu ye ni youth yefo san kwasa sem de nyame ya don na MPP for ya ba power e ma panyi bia me gina ho abre yi take action e metu yefo ma panyi mo bia nyina metu yefo kra ni eni abre pa na do de na do ayama Ghana no esuye pa na do was esuye pa de na do ayama Ghana na esu na panyi ti se na do danko akufado Dr. Mamudu Bawumia na wo asukwa no ma we sami jamfi na wo lead demonstration se urade nku wo maye masa Agya Kwabena e me kasa stupid words no kwa fan chire ni ani abre pa ye ni abre Agya Kwabena me nti woni antesko ko fan chire wo de wo di agwa Agya Kwabena ye beti ntesko ko ye ni MPP fe beti ntesko ko da chire wo se wo nyobi ma ni ntofo e wo UTV na wate ho na ye ne MPP fe ye be chire wo difference ye be chire wo nyansa tie ni se wo sa wa uti koto no nyansa ebi nim uti koto nyansa ebi nim de wo di agwa Agya Kwabena ekwan ya MPP ye do be fa so no wo abe sori wo Ghana ha so oni mi nyansa ye be chi wo nyansa pa so wonyu obi obetufo e wo UTV ho a ye ne ye betufo e me kan kwasa sem fa nkyere kura da kan kwasa nkyere ne a ye be ro prawo foolish man Abusua me chia obi a wan mumu bi ni mu wo ho no mo a se yada na ma ba be nyane yen Agya Kwabena wo UTV enye sa wo ye mi name wo ye benadani a wa hu tene nka obedi wo ni twa city style bia bi what you say ka bedi wo ni twa city style bia bi edi enhwehwe ni mu no what kind of hypocrisy is that woni Ghana ha ena na sami jamfi kase Awurade nku na na adoma eni ba omi ama no wante uya mama hiti medi abana nti ya na eba bana dafo asama ya na me twentwen so kakra but ebra dafo kanokre nti di ben hwehwe ni mu na wo ye no uni kroma na sami jamfi esi Awurade nku na na adoma no uni ha a organize demonstration nyina kum na na adoma mi Awurade kum na na adoma mi kumba o mi amami Awurade kumba o mi amami o se o maino kum na na adoma mi uni twasidi Agya Kwabena uni twasidi koto de ne bodwa wa hu koto de ne bodwa hwe meminim so ye NDC ni but diwule mu modane mu stomach journalist wo man we mu anokweda ho amonka no hwe MPP for ye say gone are those days na ye soba na ye dina NDC for jimi na ye dini e hwe omu no se ye nkone sa bie mu
yen ko ne say bi mo back like dogs say I didn't see na ye ka say e wo say yi nka Sami Gyamfi wu na Sami Gyamfi oburu wo so Sami Gyamfi oburu owo so ana akwala ketwa otimi sire owo efri Ewrade ho e di mani yonku nipa no no de ye senka ono ne wo so owu a wo se wonte ase papa fa nkwasi asem tina UTV ho no mo wankasa wo ba be kasa no wo dwene ho ansa na ba be kasa wo dwene ho wo da asumye so wo ba betu MPP for F00LING wo ye advisor wo hu na wo ye advisor wo hu enkwaledi ayi otumfo onyame kase opemso atem eni ahemfo eni chief imam ni ade bebre atem eni sifo edi atem Kevin Taylor kwasia no na ne nan aye se dabo nan no o di atem no uni Ghana utimi ka kire ne se utimi nya kukoduro ebe ye video se de waye atina o radio no so ka se Kevin Taylor jai se wudi mpanimfo atem ana jai se bia wo ka Kevin Taylor na wanga say oyi ekatachi free for obewu se otwe utimi ka kire ne say ade no oka obo owo di mo bi fa papa fa oji mi pe ba bitina fa oji mi pe ba bitina wo ye ni uni case wo do ho pade a me do nya me ye be sanye gu gari mu ama style bia bi wonya NDC party na wo join owo bi chen obi owo bi chen owo bi ana Agya Kwabena owo bi chen owo bi jai crash semni hwehwe ni mu no jai crash semni hwehwe ni mu no Sami Gyamfi akwala kitwa wei exro owo mana nado ebra na nado abono no abobi sanye no kore na wusi ho wonka enye no kore na wonka enye Sami Gyamfi di kan bo owo de ma obi enye no di kan bo owo de ma na nado ene eba omia nti se yesiro owo de ma na wo se me yenka uni twa asidi ade ensan fon yada na mo benyane yen yada na mo benyane yen unni mafutu a kokotu akokko hwedefo se wo mrafie na ni nua ene akokko unni mafutu a enka time a esiedu nketi aka se eba se wo so mukum nipa no mudi wini election na o mbekum no e wo senka wo nyansa na wo tena wo radio no so TV no so na wo TV no so nya radio wo TV no so na kaka kire se esiedu nketi e de wo ka nenye Agya Kwabena afre udi imprensa mafre wu imprensa ye ojama emagya ne nso ene nye yibnada emagya ne nso o magya ne so a enye papa omu biti owo drums no utimi tu omofo omu mudi kan biti owo drums no utu omofo ana papa ya tika crash wa funu a di netina obabi emfa won kwase asem ma MPP fo so emfa won mo asem ma MPP fo so ti se wo na ba kire ye nyansa ye nimu nyansa sene wo men to sebe because mubi wo ha no kreda ho am pesa mo beka why mo ne di kan esire owu e de man yonko first NDC fo nkwase ade ne tutura se mo mudi wo Ghana ha ani ye dia ne ye hu se MPP for de ye mpe pasapasa ye mpe atemdidie ye mpe sei ena afa de eje ntre ha NDC ni bia sori a no or custom said ye opebia with no iota of respect. Na say so ya tu ehu agumu bia said ye wia ye na sa na nsuo be ya wo se yoyi wo se yenye den yenka ya no ntum because ye de yenye nipa meboa
Enkwala 16 wu ye no. Nkwala 16 ewu ye no. Wo mu de ne muo boja ne wo mu. Won so man kwan kwhwe omo. But we mu kwasiafo we ne mu wu ye ne de. Ene de oma ko discussion envelope ma koma abusia. Mu NDC for hu. Mu si edi mochi a ye beka de yenka. Inti senka helicopter crash ya ma enka nkwala na ewu ne de omo ye moa wo mu ni abusua wo mu ni maame ne papa no a wo mu yem hyehye wo mu a wo mu ma edunsia emma nkwala ma akoma ku dunsia afiri mu a wo se aban wo kire se wo ye o e friend say aban wo na wo hwe o man no so. Wo how hypocrite and how wicked you NDC people are. Helicopter ya semba ya nwoche mo wu sen hwe se de na ka dintela wo hima o katechi afrifa no afedi mo hu nyansa se e wo samukọ na mo kwache abusua no na mo pe bibide mo Agya Kwabena enkwala ni wu ye no hu nyansa tena wu TV station ho e ka kire Jomama se Jomama ye wo se wo ne nkrofo mukọ na mukwache abusua mu kan kwala ni nyina egu mu tse sardine na mu sie wo mu ewiase wo ri ofo nsa na ahwe wo de wate wo ri ofo ensa na ahwe wo de obi nye ni pansini obi ye nyina moja korona ne wem wo pie twawa moja beba sa na me so ye twa me moja beba bia wo be o blood group nko na me blood group nko but ni nyina ye moja emelecha ye ni munyansa esene mu binu yenum a wo se NPP for na ema no na ye we na ema no ne kasa te se we ema wa abadaye ye wa abadaye nti ye jimi ye wa abadaye nti obi dia ne ewura ye hunimu a ye ntina won fa nwura ye hunimu because ye wa abadaye papa kan hwa she won ham na ye UTV presenting. Don't come and advise us. We are too wise. We are wiser than you. What you say? Yen sorry nkasa keke. What the fuck? Una abetire. Ubetu achire wa adwene ama me. Ewa comment section. Aha yetunya block media. Akra.